ka kwardang Dr. Kanogwa e pan e lat ke inauguration tin. Let's wearing someone me lat ka pan ke kwi wut commercial ga me bol mail. Take a me kan te me kan ngaje ne tin wan. Ala kwardang rew ke kwar Dr. Konde cha wo te ka kwar ya wo kan kwara to. Ken kan wo gwa ye dan e kwa wude me kwa lat kwar tin ka kan candidate content ke SPLM party. Namo gay na ki kuni wan ku question ku kan to bono ngumi pen kan kwadang bioko ti pen ko buko gwada dan en dol ke ki kam ke wude me kam ke je kwarten ndire ko ne kam kwar ke ne dang dokorodien ramen yam e bol mel diram na cha kwan ala kwere rode ko la first deputy chairman ka SPLM ram rode gwasa me shegen chwal ke Mary to kon ke chwal Mary namo jen aramkel akaji kwatra I believe they were jaranji kwatra so ramkel micha kwan la second deputy chala apia mera apia ramadiodien mela third deputy ka ngade ka kume SPLM Simon Kunpoch kene de kone akwan kene dang jok titi bolmen mera apia ka jen Simon Kunpoch kene kone cha kwan ramadan chairman e kirma yadid so gwad me tene ten ku kon rake kwidi ne kone anyo ten cha wojin tama wude shalka me e waniga charge which ngai konen gojen a vice president but charge which okay waniga poor gen de la ro charge humiliate ko no way keji ka vice president ko jira medana sha gware kan wude shalka me bol mel ko ile onang ne gware den dio je der baje long nang keji kan jin yal ko ile nung pinjira medit e jira medana ngat keji ko tore ya so wude shalka kin me yadi de ne we je waniga kene wudi shawe kol manyang ke Daniela wet chaka wuch re kwara chikona ngach badangu kan ke invite ke jam ngum kan ka chol ke jere kwar ke jam de te kam de latin mini garpin gwada mo ngu mi kan ka bana gwada na lat ke integration ten ke lat ke wudi shala bol mel ke mera pia ke saman kun poj makan ke chol tino de kan wonne manana le harod de rawt chaka yen re dor kien ke le rod gor jeno jin ku comment gwada mo baye kula ngach ane gwa ban je gumu den biatema